Ron dokah ni marhapor saya onhu Yesus. Tangihon namam bobai honi anjaha balosi hatani jolom hamba tangan kini Yesus. Yesus si pambobai na bona. Tangihon ma si pambobai marhapor saya onhu Yesus. Tangihon ma si pambobai Yesus si pambobai na bona. Dingat ma ujung pardalanan ini tiru hapor saya on by Yesus. Ron sisa